keneh ya wah nu meuli. Geus lain keliling merah, sen lah. Krepek seribuan. Rasanya renyah, nikmat. Asin. Mang pik wae. Oh, Mang. Bisa nyumuli jan. Jangan aing gelas Koin murah kabeh. Gitu mah tuh. Aing capek ngitung kabeh tebak banget. Kocap lah. 2.000 lah. Oh, geus. Saus ini jan. Utang tapi nah. Nyambung ongkos ya, Di. Udah, keripik aing. Utang besi bayong 200.000. Aing kemana yuk? Karek sama aing. Karek kanan mah. Biar si bayong dong kah? Aneh. Beli 200.000 di hutang. Terus dangdurna kori ke rumah Rana. Pandang dulu main ngena asin gurihnya. Ya. Wah, keripik emak dia utang ke si bayong. Si bayong. Katalah. Aing baca kamaing. Kunaon? Anding gondrong, keripik aing rong diutang di bayong. Naon di utang? Nyawa teu budak. Hah? Nyawa. Adi seurik di dieu. Oh, aya sedih pan rong. Adi dapat ka mana jeung? Hasil keripik dangder gurih-gurihnya ya. Oh, sakumaha? Oh, adi di mana ka mana jeung? Nyawa ka ditu tuh si bayong. Hah? Ditu. Adi tentang kan? Tangkeun. Oh. Ayo tuh, tadi yuk. Udah ceurik dia tuh. Oh, bebas beres ya yang kayak sabungkus. Lihat, kumaha yang Aduh, aing ku ieu amat ya. Di kita si molon, Pak. Lain main udang. Ieu tanya subaj. Bogor panai. Setan. Mana ya? RT mana ya? Bae, Yo pe kenal. biasa molor we memang. Weh, ieu sayo. Ayo, biasa. Iya. Dong, mana dia? Ganteng deh. Ayo, coba scan. Wasep. Oke, tahu ya. Wasep. WhatsApp. Wah. Poin apa dah? Kan sana di mana? Tapi suruh dipijam kan? Bisa benerin kan yuk. Tanya lagi dipikir itu. Dan sebayang masih ada tadi ya. Mau kritikannya? Oh, nyap ya. Ayo. Ayo minyak mana? Rapat gigi. Oh, gigi. Hei. Rong. Laga jam. Gimana palanya? Mana ini? Pempes deh. Pastinya eta. Juga nih Bawahnya kenyapnya. Sugan begitu ya. Non. Saya mencium aroma-aroma. Buat tai anjing. aing, utai. Ini mah keripik mah aing. Coba. Aduh lagi. Itu si Bayong wah. Pisah-pisahkeun nih budak. Anu cek saya tadi saya diutang. Oh, Belum. Mantap. rasanya. Gurih-gurih. Anjay. Ayo. Ketik dia aing. Tolong be. Bayong mau coba tuan dia. Gondrong kemana yang budaknya? Depan kirain budak, kadilah kira ini kan bete. Yer, Weh, Del. Kenapa sih? lah saya aing ngerdiuk belah, berete aing. Kan traffic punya aing jalan mana sih? Masih mana sih ini dong? Aing tadi aing itu tuh. Gimana? Makan bel kan? Barusan. Ya, ya. Wah, jadi. Nyoy saya. Ya, gimana yuk? Ini tuh pokoknya makan dulu nah. Ini ya. Lah, Pak disangkon mungkin yuk. wah, gila. Oh, aing kontian sih. Pak, rasanya guna. Bayong mantap. Yang nikbiak daging yang kan bel. Mau jambel. Pesan Bayong Banyaknya. Hei, dong ya si Bayong kemana di? Jalan kapang si Bayong. Wani gitu si Bayong. Mani. Nggak. Jangan ribut boy Bayong kah? Lah, kemarin dicuri ku si Bayong. Mari. Tahu si Lodi. Dicuri. Wih, Kamu seceng balik. Ayo.
itu. Di Kesempatan baik. aing main es oh. Es aing. Haus aing. Makan keripik. Oh. Ada si bayam tak? Bayang tinggal aing. Aing tak tuh aing. Waduh bulan aing. Nah, Ngap. kau aing teh. Budak itu ayo. Mau naon teh yang? Nah, itu. Aing di mana? Di mana sih ya? Aing di belakang. Kepakan lah ya. Aing belakang ini. Aing di mana? Mana sih ya? Budak itu dah. Mana ya tak budak? Ngisirin bahaya budak. Ayo. Aing utang 10.000 cil tah. Tak, gondrong tak. Lah, ada PK. Ngomong. Woi, Pernah dapat tak? senyawa nyandrongnya. Oh. Naon dia? Diri pemain ya mah. Lain ayo masih bayong. Mana si bayang nak? Ini kan itu ya. Anu akan tak? Aing. Wah, Aing dia tanggung jawab. Aing masih bayong. Nawan ni saya maksudnya. Sia tahu lah kenal. Ribut ya. Ayo, aing masih bayong. Woi, woi. Dia mau awak kuat deh. Sia. Mau berdua lah. Mau aja, woi. Maya si bayang. Ay, keripik budak dong. Gimana ya? Budak. Ya, kemampuan aing kok dengan si bayang. Benar. Mas ya, kamu bayang situ enggak? Oh, Kita kerja pemain, aing di kiri kanan. Gelut, ininya gelut. Siap. Lah, ayo keripik bae mah, jangan. Pan, kita beak sia. Bapak. Kan aing ngapan meureun. Bagus lah, yang penting subuh beo. Kita budak dipisahkeun teh nya. Bisa meureun. Maju lah. yang mau siapa ngisi bayang masih nonton. Bukan baik. Bener sih. Benar, bantuan teh Oh, gua dibantuan Kesel, bayang budak. budak. Ah, isi aja yo. Jadi siada. Kita gelut apa? Siap keripik aing di bawah bae. Naos ya. Bae pisahkeun aing. Pan aing apaan meureun? Atuh aing ribut ya. Aing Aing yang gondrong, mau aing betah kita. di gondrong. Bodoh amat, sama bukan urusannya gua. Hayo lah. Kek. Ya, yang bangun. Oh, bayang budak ke bayang. Bukan be. Nah, itu kabian ya. Kita dasar mah kumis bakpang, awak begeng, bukon dong. Tuh. Aing. Tung. Capai di serat lah tadi budak mah. Karena gider teh nyaran aing kakeun. Dah aing juga. Wek. Bayang sampai nongkrong ya. Oh, mainan mah. Kemarin cuma bisa bayar. Bay mainan. Lah, saya mainan. Nah, ya. Pasti. Siaran ku aing. Woi, ya mana cak? Kritik mah aing mana, Pak? Woi, bayang tuh bayang. Eta budak anjir. Hai. Duluan atuh ini mah. Gubuga deh mah. Krepeng. 1000. Nih toh. Aduh, aing akhir amat yuk. Kumaha ngomong sama aing. Dibayang. Jelas, dibeli 200.000 dihutang. Ting budak mah tenaga lelut urang mah kan terpik yo. Bapak sih mah beaking bosing mah. Ting. Naon yang budak sia eta gelutan gitu mun kene urang ka grepik pe ho. Mau subuh. Oh, mantap. Teu benang pong. Teu benang. Jauh ting. Gelut, sadinya gelut, sadinya gelut. Nah, mau keripik, emang ah. Pada gelutan gitu. Ih.